Flash TV, we shine to progress.
muri byose uretse icyunamo kandi zitwereka yarigishije amahoro y'umuziza y'ubwiza muri byose baretse icyunamo agamije gutwereka muri byose ndetse icyunamo n'amagambo y'itwereka yaritanze n'inama maze gusura byose ndetse icyunamo kandi zitwereka yabwiye ngo tujye kumara ubuzima bwacu ariko ndetse icyunamo kandi
Haleluya. Turashima Imana cyane kuba kuno munsi wo guherekeza mushiki wacu hano ku Mpanda. Aba bose ubona abajyanye bari bafise amasezerano, abandi bari bafise ubutunzi, bari bafise imiryango, ariko bose barabona abajyanye hano. Ndakubariye ngo wewe abandi bari bafise ayahe, ariko amahirwe yawe ari muri Kristo Yesu. Ubona abajyanye bose ndakubariye ngo wewe amahirwe yawe n'ayawe urubanza. Ariko imiryango, ariko aba bose ubona abajyanye bose ducamo ndabibutsa yewe hariho imiryango, ariko aba bose ubona abajyanye n'umukiza w'Abami Yesu w'ubugingo bwacu bose ducamo ndakwakiriye yuko hariho, ariko uyu munsi aba bose ubona abajyanye Yesu kugira ngo ube umwana hariho n'umukiza igihe aba bose ubona abajyanye Yesu uzopfa ube umwana yicarane nawe n'umukiza w'ubwo mu ijuru, igihe aba bose ubona abajyanye Yesu nanicarane nawe urabuza ndagushimiye cyane, igihe aba bose ubona abajyanye Yesu data mu izina rya Yesu Kristo mugabo izina ry'Imana rigiye bahishimye kandi izina ry'Imana rishimwe ndasengera umuntu wese Mana yamaze kuva muno mubiri ariko yafashe iyindi mpemu turasenze kugira ngo Yesu Kristo
abari hano bakomeze kwizera iri jambo riba mu mitima yabo. Mana benshi barapfuye, abandi mwami Mana baracyariho. Ibisebe biri hano ku muhanda, imibiri y'abantu baryamye hano, suko bose Mana bakwizeye, ariko senge buri wese mugire kibanza akomeze kukwizera kugira ngo igihe azotahuka Mana aze yicare iburyo bwawe nk'uko umwami wacu Yesu Kristo ari iburyo bwawe. Merci pour la reconnaissance. Nous tous tellement contents et heureux les d'être ici, tellement nombreux. Vous savez, pendant cette semaine du deuil, on a parlé beaucoup. On a parlé, on a chanté, et j'essaie surtout d'écouter. Parce que bien sûr, je veux partager avec vous. Moi, j'étais heureux, tellement heureux même, pour être son épouse, son fiancé, son époux, pour 3 ans. C'est très court, mais quand même, on a eu beaucoup d'aventures, on l'appelait. Beaucoup d'expériences. This is Flesh TV. We shine to progress.